أيها الحاضرون الكرماء، ونتبع إلى برنامج الثالث، هو قراءة من أنظمة تحفة الأطفال وقاعدة الأمثلة التشريفية. سيبلغهما لكم الطلاب والطلابة مدرسة الأولى بقعة مباركة، وعليهم فليتفضل مشكورا. Hadirin yang kami hormati, acara ketiga yaitu bacaan Nadham Tuhfatul Atfal dan Qaidah Amsilah Tasyrifiyah oleh santri Madrasah Ula Buq'ah Mubarakah. Kepadanya dipersilahkan. Sa'altuka Rabbi Dendi Wijaya bin Bapak Tiran Adrian Putat Nyanten Karangrayung Grobogan. Nila Trihapsari binti Bapak Supriyanto Karangwader Penawangan Grobogan. Fahrul Toyibin bin Bapak Pujiyanto Duari Penawangan Grobogan. Farah Umi Humairah binti Bapak Nahrawi Jabung Lata Godong Grobogan. Saiful Fikri bin Bapak Eko Suyono Karangwader Penawangan Grobogan. Khofifa Aliyun Anfi binti Bapak Musta'in Karangwader Penawangan Grobogan. Muhammad Habib bin Bapak Supatri Karangwader Penawangan Grobogan. Hamidatul Halimah binti Bapak Suprojo Putat Nyanten Karangrayung Grobogan. Zainal Syarif Maulana bin Bapak Suryanto Limberjo Dempel Karangrayung Grobogan. Rahimatus Sofia binti Bapak Masipun Basri Gayer Grobogan. Habib Hidayatullah bin Bapak Murtadi Curug Tegowanu Grobogan. Grevil Dwi Anura binti Bapak Hartono Karanganyar Purwodadi Grobogan. Muhammad Angga Rojulun Munir bin Bapak Eko Susanto Karangwader Penawangan Grobogan. Marilyn Maharani binti Bapak Hati Huda Putat Nyanten Karangrayung Grobogan. Muhammad Rizki Maulana bin Bapak Musmo Sumur Gede Godong Grobogan. Sevia Maharani binti Bapak Kartoko Tunjung Harjo Tegowanu Grobogan. Karisma Salsabela Ramadhani binti Bapak Edi Kuswantoro Karangwader Penawangan Grobogan. Diah Ayu Puspita Ningrum binti Bapak Sodikin Bandung Mayong Jepara. Meila Zahratul Ulya binti Bapak Aris Abadi Karangwader Penawangan Grobogan. Vina Minhatul Maula binti Bapak Sukamto Dorolegi Godong Grobogan. Aziro Nasirodun Ilham bin Bapak Masyanto Karangwader Penawangan Grobogan. Mia Haryani binti Bapak Harti Huda Putat Nyanten Karangrayung Grobogan. Fajar Ardiansyah bin Bapak Budi Karangwader Penawangan Grobogan. Tazkiyatun Diana binti Bapak Matoliul Anwar Pahesan Godong Grobogan. Amin Musinin bin Bapak Suroto Jabung Lata Godong Grobogan. Zakia Jauharatul Fikroh binti Bapak Haji Sabar Tabir Selatan Merangin Jambi. Fajri Ihsan Maulana bin Bapak Marbin Karangwader Penawangan Grobogan. Agastia Senja Pramesti binti Bapak Supratmo Harjo Winangun Godong Grobogan. Syadaid Aristufida bin Bapak Masrum Pengkol Penawangan Grobogan. Vina Mazida Husna binti Bapak Safrudin Menduran Berati Grobogan. Naili Hidayatul Fadilah binti Bapak Muhammad Nur Salim Joan Dorolegi Godong Grobogan. Lu'lu'un Nafisah binti Bapak Sumarwoto Merak Dempet Rima. Mila Islamiyah binti Bapak Darlin Harjo Winangun Godong Grobogan. Zamzamia Rahmatul Fitri binti Bapak Haji Muhammad Wahyudi Almarhum Berati Grobogan. Eva Zahratun Nisa binti Bapak Muhammad Arifin Gedung Oleng Paguyangan Brebes. والآل والأصحاب وما للعلا قصار.
صلوا على من جاءنا بالعلوم المصطفى خير الأنام شفيعنا صلوا على من جاءنا بالعلوم المصطفى خير الأنام شفيعنا صلوا على من جاءنا بالعلوم المصطفى خير الأنام شفيعنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa badu adannat mulil muridi finuni wa tanwini wal mududi. Samaituhu bitufatil atfali ang syaikhinal mayyidil kamali. Arju bihi ayyam fa'atulaban wal ajro wal qabula wasawaban. Linuni intaskun walid tanwini arba'u akamin fahu tabyini. Fal awalul idharu qabla arufi lil haqi sitru tabik fal tarifi. Hamjun faha'un summa ainun ha'u muhalataini summa ghainun kha'u. Wasani ikomun bisitatin atat fiyahiluna indahum qad sabatat. Lakin laha kismani kismun yudgoma fihi bigunatin biyal mu'lima. Ila idha kana bikilmatin fala tudakim kadunya summasin waning tala. Wasani idgomun bighairi gunna filami warosumma karironna. Wasalisul iklabu indal ba'i mimman bigunatin ma'al ifai. Warabi'ul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili. Fi khamsatin min ba'di ashri ramjuha fi kilmi hadzal baiti qadul magduha. Sifda sana kam jada syasun qad sama dum tayyiban sifitu qadul dolima.
وقنا ميما ثم نون شديدا وسمي كل حرف قنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الوجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمي الشفيع للقراء وثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى وثالث الإظهار بالبقية من أحرف وسميها شفيع وأدرنا دواوين وفاء تتفي لقربها والاتحاد فارفي للام الهلال قبل أحرف أولهما إظهارها فلتعرفي قبل 40 مع عشرة وذلمه من أبي حجك وقف حكمه ثانيهما إدغامها في 40 وعشرة إدغام ربها فعي ثم سرما تفوز التاليان تسوء دنيا شريفة للكرام ولما الأولى سامية قمرية ولما الأخرى سامية شمسية وأديرنا لما في المطلق في نحو قلنا أما قلنا والتقى إن في صفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أهاب وأن يكون مرجا تقربا وفي صفات تلافا يلقبا متقربين أو يكون تفاقا في مرج دون صفات حقيقا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فصغير سميا أو هرك الأربعين في كل فقول قول كبير وفمن بالمصول والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدون الحروف تسلب بل أي حرف غير همز أو سكون جبد مد فطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب همز أو سكون مجلى حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهي في محيها والكسر قبل الياء وقبل الواو دم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وهو مسكنا إن انفتاح قبل كل أولنا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وتب متصل يعاد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل داء أراد سكون وفن كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد ودا بدل كأمان وإيمانا هدى ولازم إن سكون أصلا وأصلا ووفن بعد مد طويلا أقسام لازم لديه 4 وتلك كلمي وعرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون استمع مع حرف مد وهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسوف حرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف قول إذا لم يدغما ولازم الحرف أول صور وجوده وفي زمان انحصار يجمعها حروف كم حسن قاس وعين ذو وجهين وطول أخص وما سوى الحرف ثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعي ألف وذاك أيضا في فواته الصور في لفظ أي ظاهر قد نشر ويجمع الفواتح 14 سله سحيرا من قطع قد اشتهر وتمدنه بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم صلاة وسلام
Ahmada wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i abyatuhu nadum badali dinnuha tarihuhu bushra lima yuskinuha abyatuhu nadun badali dinnuha tarihuhu bushra lima yuskinuha. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa naswirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yasunu husnan wa masanan fa huwa hasanun. Usun la tasun masanun masanun. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba yasibu husbanan wa masaban fa huwa hasibun wa dzaka mahsubun. Isib la tasib masibun masibun. Fi'il rubai mujarrad ada 1 bab. Fa'ala la yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Daraja yudariju darajatan wa dirajan wa mudarajan fa huwa mudarijun wa dzaka mudarajun. Daris la tudarij mudarajun mudarajun. Fi'il sulasi mulhaq rubai. Fa'ala yufa'lilu fa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun.
fa'ilatu fa'ilmu fa'alun mufa'alun hauqala yuhauqilu hauqalatan wa iqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wa dhaka muhauqalun hauqillatu hauqilmu hauqalun muhauqalun fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan wa mufai'alan fahuwa mufai'ilun wa dhaka mufai'alun fa'ilatu fa'ilmu fa'alun mufa'alun baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran wa mubaitaran fahuwa mubaitirun wa dhaka mubaitarun baitirlatu baitirmu baitarun mubaitarun fa'wala yufawilu fa'walatan wa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufawilun wa dhaka mufawalun fa'wilatu fa'wilmu fa'walun mufawalun jawara yujawiru jawaratan wa jiwarun wa mujawarun fahuwa mujawirun wa dhaka mujawarun jawirlatu jawirmu jawarun mujawarun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan isim masdar wa maf'alan masdar bil mim fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dhaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat nasara wis nulung yang suruh bakal nulung nasron kelawan nulung wa mangsoron lan kelawan nulung fahuwa nasirun yaiku wong kang nulung badaka mangsurun mangkono wong kang den tulung unsur nulung sira latang suraja nulung sira unsur nulung sira latang suraja nulung sira mangsorun zamane nulung mangsorun gone nulung mingsorun parabote nulung fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana iyaya iyana bibi
bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina bibina uful ufula ufulu uful ufula ufulu uful ufula ufulu uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna ufuli ufula ufulna lian chef lianun litalian chef chef lian chef lianun litalian chef chef lian chef lun lin chef chef lian chef lun lin chef chef Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'iluna fa'alun wa fa'alun fa'alatun fa'alatun fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fawa'ilun maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun mafa'ilun maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun mafa'ilun la taf'ul la taf'ula la taf'ulu la taf'ulu la taf'uli la taf'ula la taf'ulna la taf'ulna la taf'uli la taf'ula la taf'ulna la taf'ulna maf'alun maf'alani mafa'ilun mafa'ilun mif'alun mif'alani mafa'ilun mafa'ilun mif'alun mif'alani mafa'ilun mafa'ilun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من أول مقتيم
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك